kumania o president ona bobo te kwana au kokonia amba kwethira akiyana ngwe ya trade arora okondili na thechonde ndene ya the whole world ikenda utethie muyembe uyu no to still na kuwa kwena thoko yo yombere kwithia kingwa na thoko era ira cia ingiro thairora na arora nja ndona negotiation ni irelele acia biashara imbinge ndio onto ya China, ndio onto ya London, ndio onto ya United States of America, ndio onto ya South Africa ibararira cia manto ya kuhusu burora biashara kabura Kenya kwamba kwithira trend na ndi wingi lakini kiendiyo indi ya nashina biashara cia mira ndini yu utiyo kumania uteje thoko mwere tiarukite ya mira ndene ya ndi ya Somalia na thoko ye iyorare mwisho Somalia kwithira ekiinga kintu kiro watu bati kwethira tukiwao otend delegation yo bati kwethira kera wasijui etumuke His Excellency the President no to president aitre an extra mile amba kwethira eto wa waziri agriculture ndene ekuma Meru ikenda dairo kuketha kwena thina mantu ya Meru yomba kwethira yeshugulikirwa thayo yunjini wa Malwa na arwa Kakamega region uwo wathiatana na mantu aciwa na ciwa ibombera kwethira bige faulu na byanjire kweyombecha what happened ni mbibi kuendelea ndene yembe twena waziri Kiunjuri November last year nkarinde obishineke ndombere kwethira nge propose areas irora ibati kwethira yako Mirashen na areas iri ibati kwethira ikenjwa Bows ndene ya Igembe South constituency na inde yanire areas ile cia kwenja Bow na areas ithatu cia waka Mirashen no to ndene ya Igembe South ke Mirashen nda imbecha milioni 35 na inda Bows ire na ke Mirashen ndire yabati kwethira yako ndene ya Igembe inene yabati kwethira yako Maua iwingi yako Kanuni 5 million na iwingi yako Narora thiru ya 5 million itobati kwithira tukinja Bwao Kanguto itobati kwithira tukinja Bwao Nderone na Arora na tomba kwithira tukitikanire na mantu yonthe yaita na contractors banjire kwithira baeto matenders na contractors barora tenders ire chonde cia tumisia Meru ichonde ciombere kwithira ikirungamwa Tharaka ugaweta Tharaka mbechire to yanete cia Tharaka iciombere kwithira ikirita ngwe na project iciomba kwithira sikia concluded mbechire ora ciani Embu iciombere kwithira ikirita ngwe na project cia concluded lakini ugeya kuya Embe ka Meru project chonde ira ciabati kwithira ikithithwo ni mira utwe project nyemo ya commence ngotike project ira ya commence ni ira mheshimiwa Kiunjuri ombere kwithira akirugura na arura Igembe Central Erection na ira aombere kwithira ke commission yomba kwithira kithithwa irwa Kangutu na arura thiru Bwao irora waziri araombete kwithira akirugura ero thayo mantu ya mira ukethira ukenda kwaria ntekumea which office omba kwithira ke report kiyo ngotike tuna that issues na inya that issue ni moja irora tukomba kwithira tukithiatira mbunge na arora ndenda ku challenge ni mbodi arungama awa Johnpaul na atantethithite within the 3 years irora ndomba kwithira nkiria ndene ya mbunge ndi kamba kilishite Igembe South